sada, a šta je platila sad u Kovinu? Šta je platila pre 3 nedelje u Kovinu? Dakle, ovi analitičari koji kažu Bojan Pajtić je pucao sebi u nogu. Vi sad, Vojvodina je izuzetno kompleksna. Znači, vi ste bili glavni argument demokratske da su bili izbori u Kanjiži, Petrovcu, Senti, Bačkoj Topoli, nekoj drugoj sličnoj sredini, Srpska napredna stranka ne bi prošla cenzus, a Demokratska stranka bi osvojila 40% ili... Dakle, na bazi čega? Pa na bazi strukture stanovništva i biračkog tela. Dakle, to nije nikakav reper. Dakle, to ne može biti reper. U Kanjiži gde, recimo, imamo 97-8% mađarskog stanovništva, Srpska